It's so good to be in the house of God. You know, you can praise home. You can worship God at home. You can worship on your own. But it's never the same when you come to the house of God. Hallelujah. Hallelujah. Ele tu sa lo vivi malo mafuta ile tua I lo lava tangata na oe. Mena fa mai fio ngane tua ile se meo tu spaia. E pero se fulu va belo sumo lima. Mai awo tu te la fra e to te la fa ina. Pe tu la fa ina lo to fa pot pot. Ai mai se la mana o to lo o fa te toa le toa fio mai o leli. You know, wa atuali tau sanga o tanto mawai. I've been away for a whole year. I left our church in 2024. That's how long it has been. Wa faya si leva. Na tu uali tanto maftanga ile lua hafe lua sumalfa. Ya le wa lua hafe lua sfulma le lima. So wa atuali le tau sanga. Ale na tau sanga toa. O te lei tu uali tanto maftanga yala ile life. And also a very blessings to me, and it's a very uplifting experience that I was able to worship on live. A wala o te mana o tau yanti oe. A wai tele ana o no ulu ia tangata ye e umi o lungo le life. But this is what happened when I was away for a whole year. Oaso uma oaso sa maso pe oaso ia o le 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚛 ma le aso le o le faa uma. Oaso uma na oaso e ta ua yantia. O tae au uma oaso sa o te ta pena o te alu I le live e peia o na o ta pena o te sau le lotu. So o te ta ele le tae au whaila ui puti o na o whailolea o lo ula e mafuta I le atua. E le whalofa alo o ia te oe. Ia whailolea o lo ua fo sa whailole le lau. Whatu au tu ua le lai inga ua ka ape uma ai fo I tangata. And it was a great experience. A o le mea fo I le lei ai, wa uloa uma mea se sea ku kupu ko kongo o le lotu. Ia ina I le o le sound. I le wha le tono o kufanga o le wha mungunga. E wako uma. But it's so amazing when I'm at home and hearing the word of God. It's not the same when I'm sitting here. Right? Because when I'm it's a fa longo I la fionga le tope au mafuta mai fale awa wa matua sa o loto lo mafau. O te apo ina uma lava ma ufa lolongo na I le te mo te saufa I wa saufa I me fa la la wa ai I me fa la la fa long a o le te mo te ia o le fale e matua ma ai lo wanganga I luma o le atu e matua langona fo e lo wanganga le mafuta mai o le atua ia tia. So I was really so it was a very healthy experience. Hallelujah. E ke le fatuna le mea lema pelo le a maka kolo vai aso long ko mo le life le ai o wal fayana tulanga ina a ne lava tula e mo le atu le ngang fafte tele lava mo fafte ia le sunga le fai au tau si lotu le sunga la of son ia silia la ngalo mana tu putala ia ma lana mana mea ia 𝚟𝚒𝚍𝚎 mo le avino le tatu ngaluenga I le tausanga atoa. E le whangaloina ia lona fisosoani malos sunga le awa la fionga ia as. Ngalo mana whauunga ia malana mana mea po le poutuo o le la ua foi au nanga I le tua ma tausiva I le lango ina o le sunga le whaiwhi au te itai o le tatu ngaluenga. O le whaftai o le whanitanga ave le tua ona o le pale mene o le tatou wa ekalesia o le sio na tu o le sufa inga mo le nga fafte tele sufa inga ia mo le lango sua le ai o mai naso le le fa ititia ai fa tu tele ina le mamalu ma le nga le o le tua le tatou ekalesia
E o le asa upe fai I pau tū I o le ngaluenga le tua. Tai malolo, manu malo, wa wautou le faa, lango lava na autou, ai sau lu tau si tia ina, e le ngata o sunga le, fai au tau si lotu le teimi, na ma ua ai leo le ngaluenga, o malolo, ia ai whapea nā fo I ai maua maltina, sau tō whapea nā na si tia ina, I maua e ala I talusanga, whamanu I a tili le tua. E lau tō au omlanga I le whangaloina, ma malo le tua. E ma malu a toa o le tato o 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝. What can I say? Whaafetai tele lo tō wanga le lei. Wa ele ngate iau tō te talo, mau talo te longa ia I maua mo I maua I aso umalawa. A o lo tō te maua inga, lo tō saumolia, lo tō a ao mafola, lo tō wanga le lei, lo tō te maua inga. Sa whapenano tō whaasafua ina. Wa manui ai ele ngate ia I maua. Ia a o le nei ainga. Ele ai se aulo, ele se aulo, ele se aulo, ele se alio. Nai maua ma Maria man whanau. E tau hai lo tō wanga le lei. Ai o le mata talo whai pele tua. Every time we are blessed, these are my prayers to the Lord. Father, open their eyes that they can see they have honored your name and blessing us because of your word. O le talo le nale ne ta māloa. Ala o le tua ta mā. Whapapula mata o ilantu umalanga. A inga. Tō tino uma o le 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚘. Na ia lantu I loa. O loo e sila whiaina. Ma loo e hamana iaina. La lantu au nanga ia te oe. E hala ia I mato. So whawhetai. Whawhetai tele la. Awa. Ele ma whaiona whamatala ina se te po ia le tele o loto ta maua inga. Ele ngata I le matou whale, ia au loto wasi fo ia tina. O Maria, o le makua kuku, o le makua. O le winga o le whamatala, o le makua maa ngosi au Maria. Pau ale lape o lo ia Maria. O nga ponga iwi. Ia, o na vai. So, tatano mo le wha malolonga ina ia. Whapenau na matua dia ina ese ia. O le ngoa e o le mea o le mumu. Nai, o lana na taua o lo ia. O le makua malosi a o le afo inyo tinai. Na so whaftai mo ila tau o lo. Whapenau na sia o ia mafisoswani. E lu I fo I antina. Ia ina ia tulai li whatutua. Wa uma o na au mai le tua wha malolo. Hallelujah. Na se vaenga le na o le whaftai. Ai pēno whate le mwhaina au ia loto anga le lei. E ala I se upo mo se 5 minuti. Ai langa I lo le mea nganga uku ai. I wish that was the reason why I stood up here. Ai mautana whai pēna wangu tia whatalo whatu lau sunga le ngā ualo o ngā solonga. Vai lau le umio le ualo le ualo. A le usaua ua moango ko kia ia le sunga ile. Ile hafo ile li te akona. Ia o fati. O fati ngā ualo o matea. A le ua whaalongo koe fo I mai. Pauri. O aile suafo le ua wha. Manguia I ngā ile. Le ki ngalo ko ai. O I pauri po ualo I whalinga ua umale. Wa le no fa kwa ngo fo ha pe ke le fia nga wo lua ma wa ka I lua na lu swafa nga wo pa le ia wa lava nga ya ba le mama le ke ni ro pe mangi si fo o ko o mang fa ni swafa so ai fo ngisi fo wo nga ko e tau sanga le ka ko ke ai ia le wo so wo ko fa ko swafa yo na hula ya wa o ia vai ile leva o le lua o wha, o le koi inga. A leo lau sau ngeu, au marisuru. O ka ese suafa. O whea le whionga. Sa lei lua, le ngua o ka whaingaka. Ia e vea o e masuru I ka ngaka ngā. Ia mala maile. Mai lai nanga le leo le. There's so much blessings.
There's an abundance of blessings in this house, and we can never limit the blessings of God upon our lives. Why? We're going to hear it from His Word right now. Can I go to the Word right now? E whaawa watu lau whamatalanga e se tengi umuli o na watu ai leo la umuli mau i atu utau awa. Na umalo lo mai la sa mua lava o November. I took sabbatical leave according to the resolutions of the church. Every year, the pastors and the deacons, or not deacons, and the elders are entitled to 4 weeks sabbatical leave. Now, the problem with the church is that we all leave our sabbatical leave towards the end of the year, which is not healthy for a church. Because when you all take your 4 weeks at the same time, then nobody's going to look after the church. That's the stupidity of the things we do. Okay, that's all right. Ngale lotu. O fai fe au ma toi ina o ya vea au. E tai whauna to vai aso malolo le tausanga. O le lapela o le lotu. E wha puku o ma aso malolo. Wha kua ave whai unga le kausanga. O le lapela ina. Ave pela ave uma I livi a o ma. Ma fai fe au e pela ko lua o ma fai fe au. Ao uma le au la likengi ia. I le 𝚗𝚘𝚒𝚗𝚎. Ia o ale wa ia le lotu. Ao ai vai mo me o pisinisi. E vai kai me o ia ka mai ia ka. Ina ia aua ne I misi le a foi nele le ngai yo pisinisi. Ai nga o loko e kupoi mea nga. Ia ka kowe le kupoi langa ia kai me lua po ai le la o ia nga ngofore o isi vai so we're working out so well. So melana na umalolo ia na walo o fa sa pati. I left because of my sabbatical leave. And I was supposed to come on the first week of January. I know what the first pati. I esel first pati na aveya o le tu. And later on, I'm going to share that. Muli ane ona eva ayele ya ina ile ese o awala o le tua mama natu o le tua le tangata mai fuafuanga mama natu o le tangata. And from there, I want you to get to the heart of God. I ia o te mana ona ia e vaai ma e pueina mo oe le fatu ma fuafuanga le tua mo tangata umalawa ai maise lava I lanto oe tari tonu I le tua. E to tele tangata le lotu ele tari tonu I le tua. And I want you to get this as well, because it's all in the Word of God. There are people who attend churches, but they don't believe in the God of the church. They only come to church because it is something that they have to do. It is a normal and it's a cultural thing and it's a traditional thing. E iai tangata ne e wana no mai le lotu. Ona o mea masani ai ainga. E te tau no I le lotu le sa. Ai le soifuanga o tangata na e le tali tonua I le tua leo le lotu. E loi me fai o lanto bolanga. Are you with me? O tatu ye fatasi le. Langa wa levo na tatu lo lotu. Ma o fita auli le wa yan tatu lo lotu. Wa ngalo ya itanto le mea tonu la ve fina ngalo ai le tua. And because we have been attending church for so long, we have forgotten the will and the purpose of God for coming to church. Are you with me? All the time for you know was good for you to come to church. But why did you come to church? Before all the time, we either told you to say the lot. Yes, lot. Or did you come because it is Sunday? We have to go to church. That's all. Tato mai lole, tato loi me fai tono le lotu. Ai o fesili ia ina. O iai sau mafutanga ma le atua leo le lotu. I le tae aole nei. Are you with me? Are you with me? Because e iai whamanianga le atua fai fe au. There is a mighty blessings of God upon pastors. There are things that God will reveal to the pastors that is not revealed to the church. E iai me au mai e le tua I whai au, but I leo whai whamtananga, e leo whai au umalava.
Na o whai awa e mafuta I le tua. Ma whai awa sa ili le tua mō manuia o na tangata. Are you with me? Are you with me? So if we like to there is that anointing upon my life by the great I am that I serve. Because I am very concerned for the life of the people of the church and the welfare of the people that are called the sheep and the flock of God. Much better, God called his sons and his daughters. E iai whamanuanga mai ne tui na ian tau o te malamala mai lea ia inga ma mea o ola ma soifua ai tangata o le ekalesia. A ale nā whai whamatalanga o te watu I nā aua e te whewhe ai. Aua lea e te whapena lea o nā e whape ui lua e Pastor MIKA ia me o ian tau. Somebody in our church in the past said the same thing. E iei naso na ufai loa I te tonu o le kalesia I an tūlanga o mea mai e winga le soifua o le kalesia nei. Ai uma ina ai sau se tasi o tangata ia whai mai atu ui o whaari atu le tu atu o e mea o matu wolang. Tatu a whai ana e whai longa le iei la. O le mea tono na e mea le tu e whatu e leo se mea leanga. It is not a bad thing. But God gave that to me so that I will continue to pray for those people. There's an extra prayer and there's an extra time that God wants me to spend for those people. That leo e whaalongo iai, e leo se mea te tau ona e whapena la, ona e popole ai, pe e te whapena ona e langona I role pe e le matangofia. A o nā mea lanan whailoa mai le tua ia tau, na ia whapena no o te talo, e le ngai te talo mo le kalesia atoa, ai te talo whapitoa mo I la tōna. E te iloa e atoa le masina, ai alu e se tangata male, nā male mafutanga. That same person left the fellowship after a month. Te lalan ma whiloa I oi whale o loa, o whatua lau, la me wai le tue sau wal sau ni mai. O te le harpisi. Towards the end of her life, well, now you know, I shouldn't use that pronoun. Na o le teimi o la umar soi fuol tangata lea, na toi wala auma ia tau. Mai Pastor MIKA, o te whatu ese atu ia tau. Ona na o te te le upuna e whai mai ai ia tau. Me le wha mangal mai whatu, wa ai oi. Le se mea te whatu ese mai ia tau. A wa o hau yo lo tofinga, na o le whai loi tangata, o le mea whetala mei le tua mo I la tau. A o le mea le na o le vā oe ma le tua. A whai wa e langona lo se, whatu ese le tua, tue fōi mai le lotu. Na ia whai alo lea, ma tue fōi mai ai. So e o le aso nā lua I le tua, o wha mangalo ina I le tua. She's gone, she's with the Lord. But before this person passed away, she was able to be reconciled unto God. O ia te mai le lofa ma le anga leo le tua I tutonu o le tatou e kalesia. From there you can see the grace of God. Hallelujah. Ma o nā leo te whia tautala I le upu lea. O te le tu ua oe. O te le tu la foa I a te oe. Se I o le ngataanga o mea umalawa. And that's the word of God for us this morning. And I want you to hear, that's the very promise from the heart of God. O ia te mai, o le upu leo te whia o mai al tae haone nei. Mai, o le wheta lenga lea no tanto tua no tanto te mā, le tupu le langi ma le lalo langi, o le na te sila whia ina lo wana nafi, lo nei ma lo wata au. O lana wheta lenga le ia te oe ma o naso nei, o te le tu ua oe. O te le tu la wha ia te oe. A ua o tu ua whatasi ai lea, a wā o le maule nā, mai le tusi o e peru o lana matau pe suma, le tolu o whai o pe lima. Whatasi ai lo lea, ma le wheta lenga Iesu Keriso, na whaamawina e Mateo, lua suma na walu e whau pe lua sifuru, o te whatasi ma oe, se I o I le ngataanga o mea umalawa. So I put it together and I joined it and it will read like this. I will never leave you nor forsake you even unto the end of times.
Tu fatasi lo leo le matei ona lo sumala valu lo sfulu male e pero sumala tolu fai pelima ona fai tawina lo le fa pea o le upule po o le avei male no fali o le tua mota tolu tai au ne o te letu ua oe o te letu la fa ina te oe se yo i le ngataanga o mea malava ama ala langa lo leo ta toma fa pe atu. See, when God speaks, He will make sure that that promise is fulfilled in the lives of those who hear that word, heed that word, and live that word, no matter what. O ia te wamanyai, o lanto umalama e whalongolongo ia fionga nei mamaua le fionga le tua, mama le lenga po a vene le tua, maolai e letu la fo ina le tua lanto wolanga. Are you with me? Now let's go to the word of God. Hebrews 13, verse 5 to 8. Tato wo le fionga le tua, e pero suma le tolu. Fai tawina leo le lima, te iol fai upe valu. Hear God speaking to you this morning. Ia e alu le tae au ne ilo fale, wa e loa le mea nei te iai i le vao oe mo lo watua. Hear Him for yourself this morning. So when, after I've spoken, you will know for yourself your relationship with God. You will know whether you love and you believe in God or you're just here to pass the time on Sunday, this morning. Well, tato e fatasena. Tato e fatasena. Alleluia. Alleluia. Fetalainga le ale tua, tato feitau fatasi, lima, se yo i le vanu, e pewe sumal tolu. This is the word of God. O le sulu le yo vai. O le malamalama le yo wala. This is the light unto your feet and the lamp. Oh, no. Lamp unto your feet and the light unto your paths. O le malamalama yo wala. E te malamalama i lea i lowo langa whaleanganga i le tae au le nei. Osana, osana, osana. Whaitau ia. Ia unoa o tō wā mio ma le mata pepea. Ia ngata ia o tō manao I mea ua ia te o tō. A wā wa whetalai mai o ia o te letu ua lava oe, o te letu la whai lava ia te oe. O le melea tā tō te mawhai ai o na whai atu ma le wha malosi. O le alii o loo fe sosoani ia, o te le whewhe lava I se mea e whaia I tangata ia tea. I au tō mana tua o tō te tai, o ea ua fola atu le fionga le tua ia te o tō. I au tō whaao I lo la tō whatua tua, ma ia mawhau I le unga o a la tō wa mio. O Yesu Kristo, e le li ulama o ia, o ananafi, male aso, e o le whaavavau. O le polo inga male nā le tua ia te oe ma. Ia ngate alo mana onga I mea o lo ua ia te oe po mea o lo o yolima. Ai se a, fai mai le wha malosi, a le tusitala o le tusi o e Peru, a wa ia whetanai o le tua le, o te letu ua lama oe, o te letu la whai lava ia te oe. O I whai lai ma whai ai ona e tau tino. And because you know and you have heard the promise of God that I will never leave you nor forsake you, you can say that my Lord will empower me and enable me to do whatever I want. And no, I will have no fear of anything. O nai fa mai mawhai ai lo leo nei fa pe o lea lii o loo fe sosuania o te le fefe lava se mea e whaia e tangata ia te au. E te lepa pole me whaia tangata ia te oe. You will have no fear, you will be never be concerned
or you will never give the people who are against you the power to rule your lives, because you know God has spoken, I will never leave you nor forsake you. E te le tu ua I leo le avanoa, e te le tu uma fo I le malosi, ia I lantou e whai upu ia te oe. E le whai titia I lo tonu I le tua. E le whai titia I foi, lo to anga te sau ia susā. E ame lau taulanga, e ave o whanetanga ma ave o viinga I le tua fasili ai sa. A wawa e mautino, you know without any doubt your God has spoken. Not the Prime Minister of New Zealand. Not your boss at your work. A o le tua lama ia lau whetalai, o te le tua oe. O te le tua wha ia te oe. I want you to ponder on that. Te manao anga te mawalanga ele. E leo le aso mua ni o e whalongo ai. Nau whalongo ai le live I le afoi nei le sunga le whaiwhi au a officer son. Mai le tausango tua nai. From Deuteronomy, from Joshua, e o le puko ai foi nei o Judges, from Sino, o au mai ale maulea. Are you with me? Al fesili mo oi, fesili mo au. E te malama I le winga o le whetalainga lea. Do you understand the meaning of God's promise here? I will never leave you nor forsake you. Do you know what is contained in that promise? E te loa mea o loo a awhia I te tonu o le saunoanga po le manavanga lena. Awa o le lape le to telo tangata. Na whaalongo I winga I le manamanga, whaalongo I le polo inga po le whetalainga. Ai le mawhai o nei loa, le au te lenga, le mawalunga, le loloto, ma le lautele o whetalainga. Do you realize the height, the depth, and the width of that promise? E te malamalama e le winga o whetalainga ia. But I say malamalama whaingo fear, the great I am, the God of the heavens and the earth, has looked upon your own personal life, and he said to you, MIKA Lagavale 𝚗𝚙𝚎𝚘, I will never leave you nor forsake you. Means his whole heart is concentrated upon my life. You can put yourself there. Are you with me? Are you with me? It's about time you stop just coming to church and hearing the words, but it's a time you understand the concept of the heart of God for you. Wa o le teimu awana na tato whalongolongo I upu mamuangangana mamua whetalai le tua. Are you with me? Awa to telo tato me whai ona tato tōlaulauina le maulea. A o vai teimi ne wa tauna matua e malamalama I le winga le whetalenga le peo kuini. A lot of people don't understand your life. Telo tangata le mamalama I lo soifua, ma lo so o manga le aso le nei. Aso nei kuini, a whai e te taritono I le upu lea. Whetangai sawa le tua ia te oe kuini, o te letu ua oe, o te letu ulafua ia te oe, se I o le ngataanga o mea umalawa. You can imagine yourself today. If you are, but that's the God that you're coming and you're hearing in this church. Are you with me? That's the same with all of us. Put yourself there. He's talking to you personally this morning. Sometimes we come and we say, well, he's just talking about others. No. That's when we miss that conversation with God. Now, listen very carefully. Between now and the 14th of February, the name of the 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚝, it's a John with the upule. It's a lady to a queenie. To let you away. To let you laugh. Me a while ago, people give up. I like a Mac winning on and that's so. What long on a malfit like more than 2 years ago? I $5 now. $5 account umaka kuingwa.
Is that okay? Ko ke manga la ka ko le lua le asusani. Ale la ka uma ko wingo ka ikasi. Are you hearing God's conversation with us? Come on, listen to the Spirit of God. All right? I'm a man for you. This is how God proves himself. I find man for you na o Yesu ke viso eleli liu o na nafi o nei e o fa babau. And verse 8 also confirms the Spirit of God said that I never changes. I was the God of 2024. I am also the same God for 2020-25. I'm also the God of years ahead. Au ia te wa mai ai le tele o tau sanga ia wa feta le lava le tua ia te oi o te letu ua oi. Ulunga lii couples, hear the voice of God for you. You are the husband and you are the wife. God is speaking to your heart right now. O le feta lai le tua ia te oi. Awana na tanga sa fa ia la mai fa longo le mana yo le upupo le na a ia e la ngona ina o tonu ana feta lai ia le tua. Sila fia ina le tua fuanga ma por kalamo le lua inga. He understand what you're going through. He understand what he has for you. The winga na lopo na o te le tua I will never leave you. I will never in your mind you may be struggling right now. You may be struggling to find a job. You may be struggling at how to reconstruct your family because of what happened in 2024. That's what happened to us. That's why God is saying this morning. And he's speaking direct to you. Sometimes we say, God, prophesy. You see, every day that you come and every Sunday you come to church, God is prophesying to you. He's speaking to you, but see, we are all like that. We want our names to be announced in the presence of everybody. You know, I grew up in the church for. Are you with me? So now I have an experience in the things of God in the church. So if you fear nothing, I say, "Kaumela, I follow from God. Kaumela, pelengo fakwinga. Okay, kauwa lo ingoisi. Apewa, o ingoa ya wako follow ngai fefeo. O ingoa ya, ale o lupe, po ai fonyi, po yonga. O ingoa ya, se hasa kaumela kakungoinga. E ana o kauwa ingola wodi ya. Awa wa kauwa ingola wodi ya. Ngai ele ya fainga lo pe fale le yo me. But that is where we are wrong. O ina se se ai leo manatu. Wa e misia in lea o lo ho fapena on a perfect tangale tua nyacho e ala na upulea. This morning I'm here to tell you God is prophesying to every soul that is in this place and every soul that is listening on this live. O lo perfectanga le tua nyacho oi either tai ale nei oi fo na night fa longo mai le live le feta le tua nyacho oi o te le tua oi o te le tu la fa nyacho oi se yo nga tanga me umalava. Are you with me? O le fesili aisa ai malama le tusi o e peru le tusi le sa fa nga e fai au le na la unga na sau tu nai. Lengo valaudi nga umanga la unga nyeka ko kalisela salia ai maua molongo valaudi e la unga Samoa ya la unga simo sa ale fa ya po o le ayong iwe e po nga la unga po vai punga
Le lopo ngani la unga ka ole. Ai na ya umaya le tusi leo e peru. O talo e peru. Sometimes you need to understand the reason for why such scriptures are given. O le tusi o e peru, o tangata ia, o tangata e peru, po tangata iuteia. Ua li liu i awaonga Yesu Keriso. Malato talia ai leo le whaalatanga e ala i le maliu ma le tuitu o Yesu Keriso. Are you with me? They are not just Jewish people. They are Jewish people or Hebrew sons and descendants of Abraham, but they have heard the message and the gospel of Jesus Christ. And so they change their understanding and their life according to the teachings of Jesus Christ. Wanato whalongo ia awaonga Yesu Keriso. Ona li liwi na ino ne ona tōlanga. Ma mai rolea wa ola ia awaonga Yesu Keriso. Ai. Wa iai nei le vai teimi. Wa whapena ona whapolonga ina Kerisiano e whainga malo Roma. Ona ole leanga o teitai. Po kaisara o lo whapena ona pulea Roma i vai teimi na. O le mea lawa tupu ia nā tōu ia. Kerisiano ia lewa whaola ina pe whanau fawina. Wa manao nei e toi foi i leo langa wha e peru. A wa o taime ia o lae manuia tangata e peru. E leo wha penao na sawa ina e teitai Roma. Le leo manao loa e toi foi ai loa i le tusi o kenese te io ia malaki. Are you with me? O Kerisiano la ne tau te whaonga ina i vai teime leo mo backsliders. Ia wa manao toi foi o ai o lea wa onga nganga pa ia ia la tau ia. A wato te toi foi le whenga inga tuai. Wa le toi au ngā le whenga inga tuai. E le toi au ngā hawa onga i angelu. E le toi au ngā hawa onga i osi ngā taulanga po al wha sa le vi. Le iai i osi taulanga i peo arona. E le toi au ngā hawa onga i a Mose. Are you with me? A wa sili ase Yesu Keriso. O le na ia a fio mai o ia o Yesu Keriso o le atoanga o te ngese se i ia malaki. For Christ is the completeness of the Old Testament. Then why do you have to go back to a covenant that has no more power? Are you with me? Are you with me? O ifo ye te ba yeina tu maule whaolatanga. Remain in your faith in Christ Jesus despite the challenges you're going through. Awa te la whaina lo whatutuanga ia Yesu Keriso o na o mea lo tutupu vai mai vai teimi nei. Tō tele tangata wa leo te ola mo Keriso. Are you with me? Are you with me? Tō tele tangata tau tino Yesu Keriso e lo te ola mo Keriso. La samulu muli na lena o la ungaina o maia lea o onga winga. Po o toe ala ngā te tau e ale kalesia mo tangata. Is the church still relevant for us in this time and season in our walk? Tō tele tangata wai vai ele o te lolotu. O te sili e sea. La tōlana o leo o toe foi. Toe foi a ele le iale toe o i lotu. I lotu la ia ele au au ina ila fionga le ale atua. Are you with me? A whai au taulanga, ia, e whamanuia le tua, ia, a wale mea monia, e whamanuia le tua, ia, tua e pēr whai au taulanga. A o le ola e whamawau i te le maua i nā, ona ua whai lau taulanga. Are you with me? Are you with me, hei nā? O nai le te vai le winga la leo le whai upu le valu, o matau pe suma le tolu. O te leli liu, o ana nafi o nei o le whamawau, o le winga le mafo angana nai whai mei ke wiso i nā, na o iai o ia Mose, na o iai vai teimi o Arona, o au na mamalu ai tō whinga wha os taulanga. I was the one that gave power to all the Leviticus priesthood. Na o iai nā na hapena, o na manui ai o tō o langa i angelu. Are you with me? O lea whai wau iai vai teimi nei, ma e sili atu le vai teimi nei, na i ro vai teimi nei nā, so le alan mea tō tō e whoi ai, i tali tō nunga tuai. Are you with me? Are you with me? A le whawhita uli alan tō e whoi nā, e lea tali tōnu i le tua lea.
They want to go back to the Old Testament, but their life and their spirit do not believe in the God of the Old Testament. Are you hearing? E toi foi na nan toi foi ai tu manga ma mionga ma sani ai le tali tonu ile tu na la to tapa ya. Are you hearing? Are you hearing? Me na fa mai ai le tu le so. O te le tu oi. O te le tu la foi ya ti oi. Se yo nga tanga me umala. That's what when mate yo lo sumal val fa pelos full. We're going to run through this one. So 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚛 Mateo, understand what God is taking us through. Malamalama me lo te tai ta o ke visual tai aule nei. Lo sumal valu Mateo. Please bear with me. Hear God for yourself this morning. Ai babaia fai upo los fulu le o oelia. Le fetala iai. Yesu ke visol taia lea. Awa ke visol le ana le manavanga lea. This is God speaking to this recording of Matthew 28 verse 20. Ma o le afiafi foi lea po le aso lea. E uma manavanga ia ke visol ono sitia ino leo ke visol le langi. After this sharing of grace, then he ascended into heaven. Right? Fai tau lor fai upe los fulu, read verse 20 in Psalm 1, fai tau ia. Ia o tau wa o atu, ia ina tau. Ia tau si mea uma, wa o fai atuai, ia te o tau. Fa ota fai, o te ia te o tau, ia se uma lava, e o lava i nga taanga na lalangi. Amen. This is Christ sharing his heart with his disciples. Then at that time, the 11 disciples at that time, they are very and this is you as well. Or if or the mele finangaloile choya choy, etea awao, it's a ngata umalava, in a yatoshi, imea umalava in a fine make a viso. This is our calling. You're not called just to come to church. It's much, much more. You come to church, you give God glory, honor, and thanksgiving, and he re-equip you. He anoints you again for the next week. And the anointing is given for you to go and share the good news and share the gospel. O lova la wina na ye to yalu ma ave fe aulea e te awao tangata I le moni ma le fa maoni no le to fa mai o te le tua oi o te le tu la fo ia te oi se yo nga taanga me umala. We are meant to go and share the goodness of God. Ye raba shatele misa o lona fa maoni na ia joy because people see the difference in your life from theirs. E moni ma watanga te le ese o e ma ia ina tō. Al ma fua anga falana o le ma ia le fa make wiso yo to wo. Ma tau tangata. E o fofongi o ke wiso lea. The completeness of Christ is in you. And we are meant to share that with others. Are you with me? In your workplace, you have an opportunity to share that with others. Are you with me? In your sporting career, e te whai loa ke viso le istangata. Aisea, awa, wa e langona yo te linga, e te langona ilo loto, le wheta laina na tua, o te letu ua oe. See, the amazing thing is that you don't have to struggle. Oh, what can I share? What can I share? Because God said that I will never leave you. I will never forsake you. He will put in your heart the right word to share with those people. But, say but, I le mafuta I le tua. Ma ile mafuta la fionga le tua. Ya nyanga ruko e fasua. Ya la me fasua. Ya fa ile mafuta o ile fionga le tua. Are you with me? You want to share him. So the only thing you can say, Jesus loves you. And I love you as well.
lava ngai a MIKA. Ai awa ke ngofo ile ia inga. You felt in your heart that there's something you want to share with that somebody, but there's something that's keeping you back. And that something that's keeping you back is a spirit of carelessness. Hallelujah. But make it so you fa so o te ia o te fatasimo si we lo ko feka like every so yi. But you can let you out to say yo le matanga me malava. The promise is always there. O ilai wai mai ele maula mai o le mai au ke sano fana for winner. I will never leave you nor forsake you, even until the end of time. If you look at the time frame there is no end. Ele fa mutaina le tai me fa tasi mai ke viso moe. Pe ete fa so ke viso, pe ete fa so le malo le tua, ele tu la fo ina o ele tua. La me fa maungi yo. Ale ke ir ka yalange. A Sofia nyo, lu sufu wongo. Mo lu sufu wongo ha so nge ka sanga ke le fa so ke viso ses. Ale ai ke ola isia, na fa me ke viso o te le tua oi. So ia te vai ai, e ke ola. Ai ele kai me whapena ona wala awinai leo le li ati oio. La lau mea na whai I lo ingoa. What did you do to my name in the gospel that I blessed you with? Are you hearing? Are you hearing? Lo winga lo whamtalanga I. Se mai le au soe. Se whai se au ngā le upu. I lo soi fua mo lo wola. Whai se. But how can we abide? How can we know the abiding presence of God? If I feel na tatu lo, ma o a foi mea e au mai e le tua e ana I lona whetalai mai o te le tua oe, o te le tu la fo I ati oe. E ma mai le Ioane sumale lima. Ioane sumale lima, o se mentole Ioane sumale lima. O le tala ile vine mona. This is what God means by I will never leave you nor forsake you. O le winga le fetala inga le tu o te le tu oe o te le mafuta ya te oe. Fai mai le fai ope fitu o le afoi nei o le Ioane le nai suma le lima. Verse 7 of John 15. If you abide in me, that's Jesus Christ, and if my word abides in you, whatever you desire and you ask the Father, it will be given unto you. That's the meaning of what he said, I will never leave you nor forsake you. Aisia awa ayaike viso I lo wolanga ma ua e loa ele ngata wa e whanau fawina a olo e ola mo ke viso olo e pi mau ya ke viso ma olo ola le fionga le tua o le fionga le tua po le upo ke viso o tu spaia. That the Bible is alive in you. God said whatever you desire whatever you upuna fa me o so se me te mana ai e te ole mai fa me ke viso e fa ya le mo ai le winga na le magle na te le tu la fa awa wa e mafuta mai nya chao. So the delight of our hearts and our lives depends on the abiding presence of not only Jesus Christ but also his word in our lives. Are you seeing how God abides in us? This is what the Lord is saying. God knows. And God said that there's a lot of people that comes to my presence, but they have never come into my word. They only come because they have to come to church, but they have never come into my word. Are you listening? If you are sitting there, this is what God is saying to you. The desires of your hearts will never be fulfilled
because you never desire him. Listen again. The desires and your prayers of your hearts will never be delighted or will never be fulfilled because you never delight in him. Mabai le winga upu fa mai o mea umalawe te manao ai e te ole mai ai e whaia le mo oe. Is that right? O le winga le nao le vaenga le whai punai fitu. Te sili lo lea ai sea. Father, Jesus, Holy Spirit, why do you have to grant the desires of my heart? Ai sea lava o le a e tali mai ai I mea o te ole atuai e te maua le amatanga le whaipunai fitu. A whai e te mafuta mai ia tau. A whai e te pipi mau mai ia tau ke viso lea. A pipi mau fo ila upu te tonu ia te oi. So se mea e te... Are you hearing now? Ko tele o tātou. Nana mana na wai mea ole le tua. Ai le aisau teimi mo le tua. Are you hearing? Are you hearing? I'm teaching well. E te le whanonga o ina whapenana whionga le tua. O le tua terminal. O le mai so se mea whaia mo oe. Na mai leo na o le awhal whai upu. Ai le a mai a tua leo a onga le upu. They only give us half of the verses, but they cut off the other main important one. Are you hearing? Are you hearing? I will never be a whaiwhau if I fail to teach you the word of God. Are you with me? Are you with me? But I still teach it whether you like it or not. That's your choice. O te awa o le mea mai le tua ia tau. Pe ko lua, pe ko whakanga kai kalkongwai o rantong nai whamanuia iai. Ai a whanyanto le upu ia e pule o ngai ke ilua e o ian me whai. Pule o ngā kamala o makua iai nā. Are you hearing? Are you hearing? I'm not going to lie to you. You please yourself what you do. But I'm speaking to you the oracles and the prophecy of God to your life today. But I leile wingol fa upo fitu. Le mafua anga le femele fionga le tua. O mea umai te ole mai ia tau. E whaia le mo oe. Mantua le afale na fa upo. Awa misi ato ia tau le amatang fa mai. A whai tok te tu mau ia tau. If you abide in me, Jesus Christ, and my word abides in you, then whatever you desire and you ask of me, then I will grant it. Ele tali le tua pe afai le si upu tonu ia te oi ma. Are you with me? Are you with me? I hope you're hearing from God this morning. Hallelujah. Come with me to the book of Genesis. E kasi ka ko sauninga. Le asomuli ne o whavaenga o tatou wolanga whalenga. Every year, we allow the first month of the year to build our spiritual foundation. O anga ia le tatou e kalese papatutu e nei, o le masina mua o tau sango Januari, e whaonga ina e whavae atili ai o tatou wolanga whalenga. So le asamuli ne o le masina le nei, e hatia e atile i peolo whatuatuanga. Au nei foi whatuatuanga, o tiutia ia o le au fola. E au mai le whina ngalo ma le anganga o le tua mo tangata. Ai pule ale tangata ia. I le mea whalongo ale. Ai o loo le whanamnaunga whawhaiwhi au. Loo whanamnaunga na ia e langona whetalai mai o le tua. Ia te oe. O mea umaia e watu nei ia te oe. Ai te alu le vanyaso le nei. Whaftai mo lantu te wa ia mai ma api ma peni. Au. Wisi fo tātou ia le kaunitinga ni api ma pengi you know. It's all there. It's all here. You know, you're smart people. And I know that. Hallelujah. So, peke smart, peke intelligent, peke, I don't know, go against through the life. Afonga le mai. Toe alu I le upu lea. I le vaiaso atoa le nei. Te ia e tue la ngona tili me ia whetalai mai ai. Le tua ia te oe. Are you with me? E a oa oa tili ai leo oe. A wā. Le upu leo te manau te tautona tau sanga o wha manuianga. This year is a year of grace.
There is much, much more that God is preparing for every family and every person in this church. O iai ta penanga fou le tua mo urungali umalava. Mo tala vo uma matangata umol tatu ikalesia tau sanga nei. A le mea lo mana o ile tua iai tatu umalava. Ya tatu wiloa. Wa uma ne ya fetalai. Ta te le tua oi. Ta te le tu la fwa ya oi. A le natu langa o le tua ma le tu la fwa. Ya iai sau mafutanga ma le tua. Listen very carefully. A whai o logo langa te le mafuta te tatalo i le tua. If you're not a praying person, make a change this year. Young people, I've known something about the youth of today. You hardly care to pray. You don't believe in prayers. I don't know why. I don't know why you don't believe in prayers. But listen, this is my heart for you as your spiritual fathers. Start to pray. Spend your own time in your own room. As you spend so much time on your phone, that phone is robbing you of your time with God. That phone is going to destroy your life. It's going to destroy your life. But God still watches over you. When you realize the errors and the stubbornness, see, I've raised my voice now because that's what's happening to you young people. I say to you, this is my 40 years in church. There's a lot of young people that I nurtured from a very young life, very young age. Some of them are excelling in the Lord today, and some, they've lost their way. God did not lose them. They decided to walk away from God. God is saying to you this morning, and that's the prophetic word, I will never leave you, nor forsake you. So you need to make time to pray. Throw away that phone when you're ready to go to sleep. Turn it off and turn your spirit on. Take time to read the word. Ask Holy Spirit to show you a passage of scriptures to read. You want to excel? You have a dream? Don't listen to the rubbish of the world. Now, there are motivational speeches that the world is giving you. It's not going to do you any good. But if you listen to the God that I'm speaking to you today, He's saying to you, I will never leave you, never forsake you. Wherever you are today, you are there because of God. But you know what I'm saying. You're in church, but you have no time for God of the church. I'm sorry to say that to you, but I have to say it because I know what the Lord is saying to me. You are my responsibility. You are my responsibility. So if I shut my mouth, then I'll be responsible for where you're at today and where you're going to be tomorrow. God's eyes are still upon you. All right? You make a change this year. You come to youth. That's good. But that's not good enough. Youth is only a passage in your walk. But if you don't hear the God of the youths, you will never be like Samuel. Samuel was a young man. He never grew up with his parents. The moment he was weaned from the milk, he was assigned to the leadership of Eli. But when he was there, Eli was not the best of pastors. He neglected his calling as a shepherd over that young man. Even the sons of Eli, they were very bad examples. Listen very carefully. Don't model your lives after the lives of other people in the church. Model your lives on the Word of God. If there's any man in the Bible you need to model your life upon, young people, use the book of Samuel. That young boy grew up in the house of God. Do you know where he spent his night time?
is close to the altar of God. Ele moi oi ta fonya me yelong kinga malong kama. Iso ko ma ko kwa nga ko ke momoya oi o ka fo ko kama mo ko kinga. Find a place close to the throne room of God when you can spend your time there. Are you with me? You know what happened to him. God used him to bring his word for the people of Israel. And that's what God has for you. The whaonga I le tua. Le tala volea. Na vea mo na na upa. Tatou foi matua. This is part of our calling. Nurture the young people. Don't be too hard on the young people. Ka kou matua. O tau to mawhaia o hao whanau I mea na tatou o mai ai. Le anga iau ese au ngā tupulanga. Ese au ngā tupulanga ian tatou wola mai ai. Ese au ngā tupulanga nei. O le upua, le upu e tasi. Ai ese me to tia e ave ai. I vai teimi nei. No? So, tatou whalango ia ngā pa ia. I upu e ave ia tatou whanau. Le au au ngala whionga le tumai. O wako ki whaki ngā ia tatou whanau. Ois foi kai mga ko mako sasa. Sasa lisi upu sasa I lunga lisi upu walei loa ma fau fau kamai. Po fea kongule mei ai. Aleluia. Wale me tauna fai tala noa. Tala noa iei po le ame o lo. Tupu yo la tu wolanga. Le ase me fe soso ani ai. Ai le olo va pema. Mako wola mai aso me me kamiki e. Aso nga ngoa. Me foi ngai le fa lo longo I tamai ti ata cho. Are you with me? Are you with me? Hallelujah. Kenese lo sumar val. Let's go there. Atacho malo lo oile. Are you still with me? Are you still with me? Fa malu luachu. I beg of you. Please give me time to share this because I've been away for a whole year. I've got a long notebook. Every day, every week, God ministered to my spirit, and I record every conversation I had with the Spirit of God. So, this is the first day. So I'm bringing to you a combination of some of those conversations. Now, I want you to look at this by Genesis chapter 28. So please bear with me. Kenese lo sumal val. Lo te talo ile tua I alu si tiangal te usangal nei. But that's my goal. That's my heart. I said to the Lord, let the rapture happen this year, 2025. That didn't happen in May. That's when I came to know you. 40 years ago. It's like my wilderness season is over. Imagine it. Mangaya ta mape alo si dia ngai ya mail kau sanga ngai wa ko fa su kau sanga ko fa lai wa umai foi lot fa su kau sanga sa fe wa ya le vao ale o sa unu tu unu wa tu oi ka ya foi no ile no follow ina easy. That's my imagination and that's my heart for God. See, I'm sharing to you how I live. Melte o lai mai melte mana to na tua ia ina. Ya fe mai paulo. O ka fia lakua. Ai. O ngi ka ngaka. You see the conversation we have with God. That's when you have that relationship with Him. You can just talk your heart to Him. Ava me rota ma wa uma. Ya manga yelo ku me ya kia le pule o menga. Ai ave ola me yelo fa yoi ya te oi. All right. Where are we now? Whenau tatu iai? Huh? O pengese. All right. Lewa tatu mai ya kenese. This is how we're going to relate. This is why I've chosen Genesis 28. Tamnau te mai lo langa o te malone o Yakopo. Eh? Pena ma sano fa te oi. Mo meo o launga
Ia le mafoanga filifili ai ele whailaunga le mataupu le mataupu. O tato mataupu le tai aole nea, o lalo wingo, o tato mataupu le tai aole nea. What is our topic for today? O te le tuua oe o te le tu la whaia toi. So e mataupu la le lua suma le valu. La e vaai ai le o lango ta māloa lea o Iakopo. Ma le winga o le whaitalainga lea le tua o te le tuua oe o te le tu la whaia toi. Ma mea na tupu ai i le talo noanga lea tua ma le ta māloa lea. A i le nā foi va tatou maitau inai lea ma tatou whaitatala i le tala noanga lea tua mai Iakopo. E au mai ai lea awa onga i a te oi maa. Are you with me? Are you with me? We're going to go into the conversation of Jacob and God. And we're going to learn from that conversation what actually happened in this man like you and I and the great God, the great I am, the God of the heavens and the earth. Because from there, God is going to speak to your own life today. Are you with me? E whetala I whaila ne tua ia te oe, ma whao maunia ia te oe lana maulea, o te letu ua oe, o te letu la wha ia te oe. Ma ntua whai mai Paulo ia Efeso, ia Korinito, o le matho angale na tusi ai o le whenga inga tuai. E whai ma mori mau ia I tātou, o mea na tutupu i o la tau olanga. Mea le lei ma mea le lei, ina ia awane o tātou whaia mea le manuia, na whapena na whaina I o tātou o la tau olanga. So are you with me? Tātou iei whatase na. Tātou whai upes fulu. Whai tau ina whai upes fulu. Se I o oile whai upes se fulu ma le lima. Reading verse 10 to verse 15. Let the word of God minister itself to you and to I this morning. Let's learn from this conversation so that we can understand what God means by I will never leave you nor forsake you. Whai taula ia. Ona tuua le Iakopo peresepa. E alu I karana. A wawa ngoto le la. O whai mo na lunga. Yeah. Hold on. Tatu tu yol sfu maltas. A wolfa sao ina. Tatu foi tau. It's like a race. And when we are running, we just want to get through it. Let the word speak to you. Hallelujah. If you're tired, then say, Pastor, can we end there and then can you continue that next Sunday rather than racing through it? Are you with me? Whai wa ele la va, whai mai, Pastor, se malolo ia wa leva, waka le la va, se wha wau sisi aso sa, ai a wha ka mo e whapenga, Pese a foi nei se mori ngā fua. Are you with me? Ngā ko ke ngofo ngā kalu le a kōli kula. I kula kalu ngā ku. Ai a wha kope lau mai whape ngai o kōka ko makau. Ngā ule fie ai lea. Pe ua lea o ngā lo ku le kula a kōi. O na ole tūlanga nei na o lono winga. O whape nā whai ngā ngā le wakwa le obu. Hallelujah. Hallelujah. Au la tō umai te inai lea nganga pa I o lea tua. O whanau I la tō lea tua. And the Spirit understands where we're at right now. But I'm not going to let you go home without finishing my assignment this morning. Hallelujah. Vai tau sumaltasi, mal sumalu. Alole na, ma ia yau tō fofonga. Just look at the word and I will read it. Wa o le tasi mea, wa moe ai, a wa ngoto le la. Wa ia ave fo ini maa nei le mea, wa whai mona alunga.
ua taoto ai I lea mea fai o pesuma le lua ua fai lana miti faauta foi o le ape fai ua faatuina I le ele ua oolo na iʻu I le lagi faauta foi o agelu o le atua ua aʻeaʻe ma ifo ai wow faauta foi ua tu ai Iova I ona luga ua fetalai mai o aʻu o Iova le atua o Abraamo lou tamā ma le atua o Isaako o le whanua I te taoto ai o te avatu ai ia te oe ma au whanau e a vea fo I au whanau e pei o le fuefu o le ele e whaasala lauina solo fo I oe I se sifo ma sasae ma le itu I mātū a toa ma le itu I tonga o e foi ma au whanau e manui ai a inga uma o le lalolangi whaupasuma le 5 whauta foi o te iai ia te oe whafonga le maulea o te tausi foi ia te oe I mea uma e te alu iai o te toe whafoi sia mai oe I le no nei a wā o te le tu ua oe se ia o whaia le mea wa o whaia tuai ia te oe and everyone says wherever I lay say sing all of kau ma fai kau. Can you see the difference in the way we read the word? Hallelujah. Because I will never succumb to your ways. Hallelujah. My spirit knows where we are at. Fasi fulka usanga ka ko mafuka so o ko ke unga ia because o ke le mingoya me ko ke mingoya. Isn't that amazing how the Lord moves in our midst? Hallelujah. Whatever. Ke o fo o. Le fa ya ko e kasil ka ko lo. O mea ai masani yo ka ko langa wa fia. Ke la me ke fia lo le fale. O le ka ko ke ai le a reto ola moni mai le lam. E ke fia alu le ola e whawawau. E ke fia manguia ia so umaulo wolanga. Ai e ke ngau I ke fia alu le whale. O kau whai koe whisika ko break. Ia ka koe mai. E koe whau mai. Are you hearing God's voice to Jacob? O I Jacob. Long minga la walu o patana rama. I thought that ole ye le ya lo ngola u ka pe ngola we lunga ngi le wala mo o patana rama. O se tala matango fiele tala lea. Ya mamalama le o lango Yakopo. See, the amazing thing about these scriptures le part leo Genesis. Wa o mai e le tua leo lango le tama lea. I le te leo tangata ke usiano. E wawa aia whamai o Yakopo e whaitong fiti. O Yakopo e whapena ona e le alofa. E le whaaloalo. Ona o mea na ia whaia ilo na uso. O i whaile ngolong uso. Isa ako a. Skalamo. O yo e saule lea. Okay, langa ko kele o ko ia ina. Me na ia faia ia e sau. So if I mai ano tanga tele manuia leo langa o Yakopo. But that's how we see him in our own mind and in our own experience. Sometimes we hear what other pastors teaches us. I no langa o tamalea. O le tamalea is a mother's boy. O le tama sa whawhai lele alon tina. O I whai te vai ai lea, ai tangata ia Rebecca. O Rebecca whalong ki ngā po o Rachela. Kalangoa mai. O ai lon tina. Se kalamoia, o Rebecca. O ai. Ele o le itua. Le o Rebecca. Si, o Rebecca. O Rebecca lea. Na whawhai lele Rebecca. Ia I foi nei ia Yakopo. So I whai mai ai lo ne o isi tangata. O Rebecca ele o se tina le lei.
Whamai o le tina e whaitama whapito. But that's very wrong. Langa o le mawhawhautanga te le mea na whai Rebecca ina ua whaofu ia Iakopo i le ofu o Esau. Maalo iai o ina ia whapena ona sei whamanuia i sa ako ia Iakopo. Whai mai le whamatalanga a Rebecca ina ua whai mai ia Iakopo. Mam, whawhawhia lawa wai lone le il tui ina. E masani lo leo ma mai ale na fetu oi leo a o e foi nei e tui ina. Whai mai le tala Rebecca. Tu mai ia te au le fetu. Ai sau e au le whai le mea lea. So inala nei whai mai tangata o Rebecca e whai tama wha pito. But no. And this is the reason why. A o mamafa Rebecca ia Esau ma Iakopo. Sa whapena o na langona e Rebecca le whetine ia i o tama i e tonu o lona manawa. She found the struggle of these two boys in her womb. And also you need to understand, she struggled to carry. O leo langa o Rebecca, o leo langa sa tautulei, sa masalomia, pe whapena o na ia whanaua, ni whanau mo i sa akopele ai. Although there was a promise, God promised Abraham that from your own son will bear the children for you. Te maile whitalenga le tua ia Abrahamo, o se whanau mai a te oe, o lou lama te li, e whanau mai ai tangata, e whapena o na whatangata inga i le lalolanga. Listen very carefully to the word of God. But for ana ma sano whatea te oe, a e whaitau tu swaia, awa e te whaitau pe ona i masani ai. A waa whapena, pena me lango ngau kawhia ai, ne ka koku ngā fua le, mori ngā fua ngel kai au lea. Inga ia aua, tātou te misia, e whetalai o le tua ia i tātou. Because when we do that, then we are not hearing the prophetic word. Always remember this. Whenever you open the word, God is going to prophesy to you. Ia e mana tua le mea le nei. So se teimi e te tatala ina fionga le tua me nau nau ia te ia, e perfetanga le tua ia te oi. A ua te whatatari se o mai na sale wa pe mai lo le tua ia te oi le perfetanga ia na. No. Because every day he's prophesying to you. That's why you need to get to the word. So lewa i nai whamai, e whainga si lewa. E le whangau ia. Ia Rebecca. Whangau Rebecca wongas fukau sangau. Ai foi neo le la mafutanga ma. Mai sako. Are you with me? Whai mai lon whatalanga ia a lea tua ia Rebecca le taimi lea a lea ua mamafa, lea ua manui e tamaiti. Whai mai, e lua malo. O lo i te tonu ia te oi. Listen to the prophetic word. There are two nations, there are two people. And he didn't say, God didn't say, you have two sons. He said, there are two people. O le wingale na o tangata i lua i tua inga. That means there are two tribes. How can God say that? But she's carrying the same voice, the same sons in her stomach. O ia te vai upu ia whapewhitanga le tua. That's what I mean to you. When you read the word of God, slow down. Let him speak to you through that word. Whai mai nore whanga le tua, e lua malo o lo i tonu ia te oi. E malosi le nei titi nei lo le matua. E avea foi le matua, ma te tai. E au na foi le unu matua ia te ia. So oi nai te vai ai. Mea ia whai mei tangata e le whea, pe whapena o na whaitama whapito, ia Rasela, ia Rebecca. E lese upu so, e lese upu e muni. No. She heard what God says, and as a mother, she has to groom these two people according to the will of God.
Na ia whaalongo le lava mai e lua malo, e lua I tua inga I. So mafuanga whanana na, o ia ole tina, sa ia whawhai lele ai leo tama ia, e le mea na te loina, e whatau no ole whina ngano le tua, molo na inga. A wā e wawai ai leo langa ina, a matana e whaitau me lua sumar wha, na e mamama leo langa o e sau, o le makua, wha le kongua leo langa o kamakiki lea. E le whaalongo I matua. Esau was very disobedient. He was stubborn. He was careless. Are you with me? E le whaalongo I se mea. Ao I whai nei vai ai, lai au mea whionga le tua, e sau mai lana tutulinga e saua, e asa le whaiwa. Le whaiwa I lau whanua. Ai sau e fia ai. A fia ai le nan sa whamais. Kopo. A mai se suponga se la mama la nga whai ai o lo fia ai. A la e whai ai o ia kopo. I le se tangata ngāo ia. Au le whaalolongo ia I lona tina. Wa te mili na wa amata ona ne nefu ia fofonga o le tuina. Ia Isaako. So o Isaako alau pe wa ngā whakarikari o ngā umua. O le ko ia se me ngai pa wa na ba kulanga me ai wa ya o fi nga ngofo ia wa o fi ai mai sau o e sau lai o la sau ala ki o ale ku le me se mango fa mai ai se ka me ai ka fi ai ya e se ya me sau ya o ya vo no e sau alva vo sau ka fa o sau va mai kopo a se me ai mal ko inga ma me ska me ai a fa mai li tana ya kopo. Listen very carefully to the word of God. Pa se ve wale supo a wakiringa se ve unga walau sa na okil fi ai. Wakiro lo se ve se yo. Wakil le no kafe fa o. O que kafe lo fa o ko nga ya kafe mai ile upula le asune. His mouth waters for that food. And they say, please take. Give something from a family mole kopo. I'll walk you out of your eye. And I find a kopo. Wow, thank you for your eye. That's a make it on my vacuum. Pull out, my kopo. On my coffee along the tour. My coffee. No coffee. I'm Antona to fill on the tour now. Ina wafana o mai tamaia e moli mauli tu spaia o lai mo mua mai fafo ya e sau ai sa ngako e mo mua mai fafo lima o ya kopo o ame au nga lima lai fai mai lai ka upe vai o ai foi ngai o e sau lai pipi ma wa ya vai ya mai o ki an ka o fakas so ai mai el fa nga ele mo mua mai fafo e sau yang ko e mapule wa foi ngai o Rebecca se koe fol manga vang koe o koe sawa ile favor o le si manga vanga longo luo o le manga vanga e kasilenga so nai te loa le fatuo Rebecca. From there you'll understand what's in the heart of that woman. All right? She has an assignment from God. And she has to watch over that assignment. That she won't lose it. Right? Saulo e sa fa mai a mai fa mai a popo a mai le tofi. No, he didn't think about it. I said, but vakul coffee mo I said, all she thinks of food, all he thinks of was food. Just like you today. All you're thinking of right now is your konga. But I'm trying to share with you the heart of God for you. Things are much, much more than that food. Are you with me? Are you with me? All right, I won't let you go. Pe ya kopo. Ele fa kopea kwa ya ke oe. Se ya mai uma fa malanga la fa mai la fa malanga a ya kopo na tauto mai. Promise me. Si o ye te vai ai lea. E ese le ngai oi mai le tuale. Yo tato wolanga. You may be in that situation right now in your life. Ele mele ye ya kopo I lusa. All right? So na mele e sau le tofi. Fai mai ni nga uanga ai alo e so fai mai
Lala umea ngā ia whango o kioki o lala o ngā kofi pe angwa pe o kioki lo fia ai. A spirit of carelessness. God has his eyes upon him, but God knew that the blessings of the eldership, in that same token, listen very carefully, all of you who are the eldest child of your family, whether you're a boy or a girl, there's a special blessings upon you. All right? There is a special blessings upon you. But don't be careless with that anointing and that blessings as the eldership. Are you with me? Iai whamilianga le tua, I le tofinga na iati oe. Whaadeo mutu. All right? Don't lose that. Hallelujah. Wanga lose e sau. Lona tofinga le na. All right? Le ua maua loe e Jakopo. Ai le tato mataupu na lo sumarmalu. Le ua iai nei, whai mai lo leo le tala, ai foi nei a Rebecca, ia e sau, o ia Jakopo sau kama. Alu e sua e mai sau ko lua. Mai oi le ainga, alu e lo tuangane. Alu o ia la pana, i oi Patanarama. O Patanarama i pea whale alili. Pea whatu susa ia pia le mamao. Mamao e tia roi i whale alili. A Patanarama mo ngofuanga e mauai ia e teine le lei. Manga ia kako kalangoanga ia le tūlanga na. So, I le mataupu lo sumalvalu, we come across to a man that has never left the sanctity of the love of his mom and his home. I le taimi le wai mai o le taimi mua le walu ese mai ai a kopo. Mai le whamanuanga ma le whaapelpelenga lona tina. E alu wa whapena na tamau ainga I le fatua lona tina. He goes with the love of his mom. And you can tell that by the time when he landed at Laban's place. Le la wa sau I, Patanarama tato vai na wa tau no mai fa me tau no mai wa fiafi wa fa penana sau no la ngoto le la ona ia tapena le me moe ai. A o I te va ai le fo pokalamena ia le tua. Now this is where we look into our own lives today. Po fea lava nei te iai le aso le nei. O nei te vai iai me o lo fai iai le tua ia te oi. Wai fai mai ina ua moe iai na. He had no expectations that he will have an encounter with God. He was not thinking of the God of Abraham and the God of Isaac. All that was in his mind. La pana ava. Dangol fa kongunga ngalon tina. Ele fa pe malon tina kopo vai. Ai alu o te filo ai male tua mama le ai ani upo mai ai na. Pawana mai tina le tina sa wa. Se ka le la va ola pe va ya ko ngo fo ma kengo lo ngai. Na awa ai va ya va e sau. Ole makua ni ava me. Hallelujah. Le foi na ta cho ye le foi ni ta cho ai. Fil le yo ka ko ai. Hallelujah. Choose well your partner in life. Are you with me? O isi foi teimi, ta chou tina. O wal fa yo ko manga onga yo ko fa ngau kama. Fa yo fa fini mai vai fa fini. No, shut your face. O ko ke fa kon ngua. Ia ngai pau me avele upo le ola, vai o lo manuia e lau fifilinga. Ai lo fa pe vai. O ngar vin. Ki nga ainga. E loa le leanga lo fokua nga wa avelo. Bye. Hallelujah. Walava lau fifilinga ke mai fifili el kamal kamitiki nga ke e ke faso soange pol kamal kintiki nga ke faso soange. Hallelujah. Are you with me? Moe rol tau le ia le ai am sona ma fa le tua.
Are you with me? He was nowhere thinking about God. His assignments, go there, find yourself a wife from my family, and then come back. And mawasu to lua, na to saula o ke longo ako kai mika ko sau ai. Ai fo ke mo o malai ka o sau. Ai tau no I mela ye fa ye le tua. You see, he was not expecting God at that place. Listen very carefully. The prophetic word for you this year, you're not expecting God in your direction and your life plans for this year. But God has his eyes upon you. Moi na fa mai mo na malona fiona le trina, fa mai ona faile ona na miti. Then he had a dream. He saw a vision. Fa mai ona ba ai le miti na, fa mai na ya ba ai le apefai. Le apefai ye tui lalo le ai o lungai le langi. Note the prophetic word. This is what God is saying to you. Through this prophetic word, you will see the plans of God and the design of God for your life this year, 2025. Are you with me? E whalongolongo ina, le whetalai mai le tua ia te oe, wa ai fo ia te oe. I mea nei te mawhau e moltau sanga le nei. Wa mea ia wha mai le whiong le tua, o te le tu ua oe, o te le tu la fwa ia te oe. This is how God live with us and walk with us. Le awala le mafuta mai le tua ia te oe ma, na te le tu ua oe, na te le tu ua ia. This is what he meant by, I will never leave you nor forsake you. Right? But I la befai. Fa mai a my faithful angels are ascending and descending from this ladder. Fa mai a my faithful. Ai va ai tu le tumutumu na fa mai na ia loa le o Yehova le atua o Abraham le atua o Isaac. He saw for the first time the God of his family. Not only he saw, but he heard. O ia te vai ai, e le ngata na tai loa le atua lea, ai te tau foi na e langona ina, le siufonga Yehova le atua moe. We need to know, we need to hear the voice of God into our lives. That's why fellowship with God and fellowship with the Word of God is very important. Are you with me? God did for this young man who never had an experience with him. Na whaari le tua, I le tau le leo, taimi le po se meo fast food tau sanga. O Iakopo. Fast food tau sanga na mai taimi. E mo I tele tau sanga. Ia I pe ia I kalavou. Langa e o kai se lau tau sanga o kangaka. Are you listening? Ai le ngata na una wha longo iai. Ai o whitalenga na ia le tua ia te ia. Verse 15. And then God spoke. Fa mai whai upo suma lima. Whauta o te iai ia te oe. O te tausi fo ia te oe. I mea umai te aruai. O te tue whafoi sia mai fo e le no nei. A wā, listen very carefully. O te le tu ua oe. Se ia o whaia le mea. Wa o whaia tuai. Ia te oe. And that's exactly what God is saying to all of us here. See, this is why the Word of God is given to us. So that we can hear for ourselves. Mafuanga le mai le fiong le tua me le fai tawul tu speia. Se ye fa longa yo feta nai le tua ia te oe. Right? He never asked for God. Ele bala au ya Jacopo le tua. Ai le tua ia. Na ia feta lai mai ai. Mai o te le tua oe. Hallelujah. And that's exactly what he's saying to all of us today. Hallelujah. This is what the Lord gave to me. Na matala le langi. Heavens was open. And he saw angelic forces moving, ascending and descending. Ilasu fo le nei, o lo hava no le langi mo oe. I want you to believe that. I want you to see that in your lives and in your family. Famile choke le tua o lo no winga o lo mal o matala le langi o ava noa.
Exactly what God meant by, I will never leave you nor forsake you. The winga tono na fetala ngai to kele tua o lono winga lai matala le langi. Le aso na itali ai ke wiso ve malim faula lo langa na matala le langi. Lai ai e mai faithful angelu e au euna ya te oe. Hallelujah. O lo fetala foi le tua o te le tua oe means the eyes of God are always upon you. And that's why I believe in what I'm going through. You know? I have a very hard time at the beginning of this year. But God spoke to my spirit, I will never leave you, nor forsake you. Hallelujah. I want you to understand, whatever difficulties you're going through, whatever struggle, if you think that God has left you, then you're wrong. He has never left you. He said, I will never. See, listen to that word. You might have lost your job. You might have, going through financial struggles right now. You may have lost your boyfriend. You may have lost your girlfriend. Who cares? Tele ia ole sami. Tele fo ila awole vao. Tele manu felele le rangi, tele chene papalangi, ai sili ai oela upele, olela nu ye. Don't die for that, preacher. There's somebody better that God has for you. Are you with me? Wai ya ya kopoli ye. Ele ilo ya kopopo fela ye go ai ma ai le tala nga ka ngo ko yo le va yeli ai le umia ai sau sela ai sau la sela ai sau kin ki le mamoi a ngo sa mo nge o se le mamoi bui e fa fi ma mo lo pe mi nga alo vai se kenge fa nga luenga o le officer o mea nga va ai ai ke le o ai mo o le makopo ia le mea nga sa vali mai ai fo yo. Hallelujah. O wa ke minga ka ke le fa longolongo le kuspo ia. Le o ka ko lo ngel kuspo ia. Yeah. Pray for our sons and our daughters. O fa ko pe la winga. Ai au lo mo le woma. O fa ka ka si en ko pe ko fa no fa pe pong. Wa mea nga yang salai ka mai. Hallelujah. Are you listening? While kera la o fio ngofo ka mai. Ave se foi se fa pon. Ya da men se yin kupe. O wal fa winga ai ngal kupe. Fa o le upo le tua. E fa pa ya ina ka mai ke ma ngofo fi nga e lo va fo. E halem. O ka va la o dia. E so le sa wo ya. Ai lo ma singa ke. E fa le ango e foi fiao. Ya na va con me sa o ya tu. Are you with me? Kau ke fa la inga ai o lo me o kingo langa. Pa wanga me kau ke va ya o ai va ai halu. Ai va le veli. Sole. La wo con fa sa la fa fa ke ti ya le. Vai me ai fa ka o inga kanga. Are you with me? Are you with me? Hallelujah. Sana. That's why I love to counsel. Every young people who want to get married and they want me to marry them, I will never say yes unless they say yes to my counseling of them. Yeah. So all of you who are here and you're thinking of marrying, even if I'm not going to marry you, come and I will counsel you because I will give you the best of the kingdom for you. The heavens was open. Even up to now, the heaven is still open. Talu mai laso na na faadia yele tua mo ya kopo mena te faia ye fa longo ya teia ma tausila na upu e matanga le langi. So I lo sei fu ma lo langa laso nei mai le aso na Italia ke wisa de malim fa lo langa matala le langi mo oi. Don't allow anybody to lie to you. God has spoken.
I will never leave you nor forsake you means as the heaven was open for Jacob, it has always remained open. La me te loe whamaunia, lua tupu, ma tau peono. La whapena una sio mia, 𝚟𝚑𝚍𝚎, 𝚟𝚑𝚑𝚡. A saule au na whamai saia o oki ka kou le asongei, o ka kai se au, le fili leo sio mia, whamai le tala saia, aloe vai. E sili atu le to tele au o lo ia sa chou, no ila na chona. Na alu ai o e whamai le talo saia, tama, whapupula o na mata. See, o le tangata au na mana I loa na tua. You don't have to wrong your parents. Anga o Pastor MIKA, lea tua. Se ia lofa ni lava ia lupe. Ka pupula o na mata, o wawhalenga o yo kia te kalka ko whaisa. Ka pupula o na mata de tele o au ia ta tō. O ka kalonga iai. Ai ina uova ai la fionga le tua. E ke le koe palua le tua se iai na. Nana wala wafa pupula o na mata. So, el watu yo na. Te sua ia tu. La olai. See, the reason I'm bringing this scripture to you, mafuanga lea mai upu lea. Ele ngata na whaia ia kopo. Na whaia ia 𝚟𝚑𝚑𝚑, ma le au na 𝚟𝚑𝚑𝚑. E whai mai ia Yesi tangata, o ai whai neo le au na le sai o I wha malo longa. O ai whai neo le pela whai neo na man. Ai le ai. La ngai lai o ta ua me le tuspa I na le ngoa. And that sometimes you have to be very careful. So if God did not mention the name there, then we just have to go with the fact that he was the servant. So na matala ia ina. Ai toi matala foi. Ia Stefano. Wa va se Stefano le kiki. Ai nga fa pupula I le tua ia I le foi nei le lang. La le la wa kau ai ma ai fa mai le tala Stefano. O lo atu lo li faule Yesu Kristo. Le o tu lai mai le fai to. See the amazing thing about that God. I will never leave you nor forsake you. That's the meaning o le loto le na o afionga ia le tua. So ia so ne te alu mai loina. Le ngata fa mai le tua. O te le tua oe o te le tula fai atu. Ai e baba le e mea na o lo matala mo oe. That heaven is open for you. All it takes for you is to speak. You're worth me. To tell her. So po amea nai lo so fuanga le aso le nei. Whatever you're struggling with, whatever you're trying to fix in your own strength, this is what the Lord is saying to you. I know the plans that I have for you. They are plans to prosper you, but not to destroy you. O pawana le ngangota mamo ai. But you need to have time for him and time with him. Young people, I urge you, make time for God this year. Prioritize your time with this thing. Don't let this thing control your life. It is good. It is a tool. But don't spend your every day with this one here. Listen very carefully. The night time, that's the time that you need to spend with God. Use this phone during the daytime. But when it comes in the evening, make that time with God. Ina ia e vaai le langi avanoa. Ina ia e vaai le langi matala. Ia e langona lona siufofonga. See, God is speaking to all of us. But the problem, we're not hearing him because we don't have the time. O lo fita lai le tua mo tato malava. Mafuanga fole na, listen very carefully. Make time to read the word. Find sau por kalame. Le aso nga fua le afiafi. Let the evening time be your time with God. Read the passage of the scripture. Don't try to read the whole Bible in one evening.
Don't be stupid. Alonga winga. E a fo ngai se sepa ele o makaile. E o male fia finga o se sepa ngala ngai fai kau kispe ngai kai ke fa mangi. Ai o mai o se sepa ele o makai nga. Hallelujah. Hallelujah. Don't try it in your own strength. Don't try it in your own strength. Hallelujah. Sophia, God bless you. Hallelujah. Don't die for this thing, Sophia. Your life is really delicate and very precious to the Lord. Hallelujah. The Lord is good. I will never leave you nor forsake you. Can I give my testimony? Please. Hallelujah. So ale faya me ngai la sulenga sa ia pia. E ki koi fo loi kua wangalo. Hallelujah. Ma ko fo kua ele fifie. E me fo ie. O me repeat. O me fresh ha. E manga o me mai kua ya mako. Ti vanga nga aka for reruns. Ya me langa fifie ma ko wa ele se opportunity ya. E la vai. On the 3rd of ole so tolu o Januari. Leso na na walwa I miro mo. Sa umata le a foi nele le tato live ole la fia fiori Christmas. I really enjoyed that evening. Man, nayo ai chema. Ile a foi nele everything was so lovely. Hallelujah. Ai pawa me ke vai mai me ai fa le lava. Yeah, I left Yafilina. But the items were so awesome. I want to see them. I like for you. For any Christmas. So that was really good. And I thought, I should have gone this evening. But no. Okay, for the fellow for Sapat. Yakiaula or for Sapat, or long wing, or fast fick. So, Mafuanga. All right. So, il pole na le aso o le fa uma ma le pole va o le aso momo e le sa mo I pona e lua fa fo se ya le oso fa yo mo le o le malili mo le matete and I shaking your hand shaking profusely in the middle of le angose o se au vai fa ska ko le vanga ma male pelepe na. So for those 2 nights, o po umana e feala ma ko fale e wa ko ngai Emilio wa au. So Polo no lua, the same thing happened. A na po umalawa. A ho na matua o maile la fo ineo the tulanga na o malil mate. I will always speak in tongues. O you them now at a lot more maule the abiding presence of God. The winga le maule o te le tua oe o te le tua fwa ia tua. I speak the word of tongues and I quote scriptures. O fa tonu ya nganga le ngole magidi mole mole afo nei mole mole nga tete le ia wafo se kviso a benana ta laio tonu tanga mo to es. I pay all tele o la fa so la fionga le tua. Pay ole o la akili le ngale. I was actually having a spiritual battle. Ya fiafi umana I lua. Olo na solo no lua. Ya tau fai e fa sutai the emergency or family doctor I bigger field. O na fora the emergency doctor. Ele ai must a response. So decide Lord find now Sam Cynthia e vala au le ambulance. O kulole le ambulance na. Ya check your mama, the blood pressure was all good, the heart is good. Pawana chulanga naile ilopo leale, the mafuanga chulanga. No, you know, this is the abel, tell me more. Well, remember this. I was quoting scriptures. I was fighting with the word of God. Have faith in God.
ufutolu, speak to the mountain. So I was doing all that, but I was still shaking in that. Laua, the tete alo tino na. Laki no middle morning, le asole na, faisi for siaki. Maua mai ele fam talanga na. What was wrong with me said that I have a kidney infection. Wa faina ia, a faina ia kidneys. Ia na, faina leo faata. O malole na o leso momola na, mai o leso lono lua. Ina o le afai lole o le tautonga. Something amazing happened. Leso na. I leso na le fiafina o leso momola na. There was a time that my mind was blocked out. And then I was totally lost. I couldn't find my bearings. Yeah, now I'm more mauna na whanau. I oi miru mo. Right? But ele umi na. My mind came back to it. And the Lord brought back to me memories of Isimena Tupule last year. Because I said to the Lord, Lord, where are you? How can I know you're here? Because you change you know, I feel ngalo ya ile chua. You know, if I say but if not, we're going to trust him. If I violate mauli naile, fam talanga tamalo lo e peru for ye chochot. Lena fa mai ne plane sa ye fuatu. Ile chupua. Fa mai talanga tamalo yesa family atu. Mako kile ifu. Ile chupua na wa la vea e macho lo macho tu ai a faile la vea ina macho le tu macho te le ifo lo tu pole na so ol macho talo wanga na no fatu lo fana anyway o lo le sona lo la wa le faile la le tauto fa mai lo tala fo mai e te ta ocho ne e faianse tingaina ai a uma fo le tauto ya pe tula ia na e tue langona ina le ole. O le tingai, o me ie ele, no le wha moe nga fo i ole. O le tangata, ka rifa tasina. Okay? Pa me lo le whai le afolse, o se fulu le tae au. Whai lo le na le afolse fulu tae au, ia lo tau tonga. Nta o tuai i miro mo. Na o tule na manchola le tala fo mai le me, whai asi tingai, ai na o wala awa ia tama. I surrender everything unto you. I don't know where you're at right now, but I still put my trust in you. But you'll tama, o te li loa po feo e iai le teimi nei. A wā o leo te whaia uma mena e aoha o mai iai i atea. Au te li loa po feo e iai, ai o te whatu o tua lava i ate oe. Wano leo ta oto leo mai, e te lautai te whao. A wā o kidness o i tua. He talked me through, he chatted with me. Yeah, that's okay. I trust you. Are you okay? All's good. All's good. Do what you have to do. Ai ina ua whaia ina. Paua lau wha longo ia ina ina ua whaitau tonga. E pe ia lai take low blood pressure. I mean, ia. La wa. I mean, le toto. Pe ia me fo nga kui o lo lima ai whapena na full. Paua nga le ma ingi nga wha longo ai. A le wha mai wana, we are into your body. Na wha longo ai lea, o le alu o le mole me o le troop. Because they inserted the troop. I lo kidneys. Mai hale mo tolo fa long kwa ngai le alo le. E ke la ngonga i lo kimo le sulu mai o le mele na. Ai le ai ma se tinga. Le ai ma se ngao. Ia nana uma ia na fa mai lo le ia le uma. Ai tula na chola ngona.
This is what I heard from the Lord. I will never leave you nor forsake you. Au nana ula ngona I lo wanganga. Le mau feta lai le tu. O te le tu ua oe. O te le tu la fua I ate oe. Au nana uloa ai. I le teimira tau tonga lea ma le teimina wa umai. I le ai ma se ngā oe. Le ai ma se tinga. E umai nai le umi ai tonga pasta malele le sunga presidente ma le tinga o ngā luanga matu. Ta talo fatase I ale na. Au inana family a umang tau tonga le I toi a transfer le o au. I au kilani. So I will be transferred to Auckland, and they're going to operate again in the evening on the same day. Superman. I am my from al finganole. Or finganole or le hafonole or fakumale. Malona. See, I'm still human. I'm still a man. Lord, help me today. Ngau tanga tau ia chi ngau le chin anan fai mai na ko transfer o ai ko fai mar ka konga ko fai ngal o popole. But the reason why I'm saying this testimony in that you find law ya joy whenever they say about a kidney stone or what me na fai mai lo le mai lo e ai le ma and the stone is in my bladder. Or tau tonga le na fai, o le insect le kidney. O le kidney lunga a o lalo ia le bladder. Ya, lala ua ngofo ia inga le maa lea. O papea ua, ia le pose maa aulo. Ia ina. Tau nulo I oia fiafi oi au kilani. Tau nulo ia au kilani le. He says, somewhere around about 3. Mai ai o ai whamea o le whā. E tau tonga le aswa le tasi. Ia o koe halo foi le kokong. Ia koe koso foi ia o kokong yo. Ia ke lole me le. Ele ki ele mai. E ke kinga inga ka o konga le me ke ka oko ai. A wai wha pele lau ke leo le moe. O le moeanga. Wai ine lau ke leo le moeanga. Pau leo. O mawhau lunga wha pele. O ka lo whai. Longo winga a o maile au pa e o le mako. Yeah, I mean, that's a funny side of the mind. So na fai no to tonga no lo o le fam talanga foi ai tas e ki nga fai si ki nga inga a uma foi e kula pe o marka o konga ya e te tula ngona ina lo tinga. But the amazing thing, through it all, nothing actually happened. A walta tonga lo no lua mangkola le wa le chupu I a whain sa le ki lia lau YouTube I le aso le ngao o Januari. Ma fuanga nei ai. O ngao le wai ko kongu I lau YouTube ia inga. That was dry. Ta tia loi na le wai ai le a whaine le chupu le tonu I. Whaine tau tonga loi le fiafina I le pose meo le wha. Ai whai mai loni le tala le fo mai le au kinan. O le la ave le a whaine le waia. So na koe kui leo nesi waia te tonu. Laku lo le waia pasi le kidney. Ai alu lalo le bladder. O le bladder langa e laku lo le waia e wha makau. Waka oko le kalanga mea la I le maa. Te dei lopo la mafuanga I aina. Ia nga ku oi lo le inga. Ia nga umafuanga o kongai. E le ai ma se ngā oi. Le ai ma se tinga. So a whapeo la o mai atu o ua maua lo kidney infection. A ua iei fo e mai niau maa. A ua te popole I aina. Awa lesa o kou sua ina whai mai le tua o te le tu ua oe, o te le tu la whae. Ia te o, wa? Ia so mo moana na, ai hoa na solo na lua I au ki lani. Ai tue a mai whai mai, e te tue ta oto nei fo. Koru ka o konga, ia so e lua. Ia o na so lana, e koe ave se lo leo le waia ia so so ai. Ia, koe halu fo le ia I o, ia whai ka o konga, ia e al kala e foi ngele ale konga vola se mafing o ia le sainga o le mea tasi e le ima se ngā oi le ima se tinga. The power of the abiding presence of God upon our lives. Remember I asked the Lord, where are you? Tamau fea e oi. But these are some of the things He spoke to me a o iai lunga mo renga tau tonga na. As I was with Moses
And this is how I was with Moses. Moses never saw me. If I be on the way, ya Moses fa pena foi melo te ya choi. Awa ai mana chula tala na over to ya Moses. Ele iloa o Moses. Ai wala tala mai farao ma ua fa pena ona yai le sami ula o le aise me ma waise la chola fitanga. O fai tio tangata. Fai mai lo leo Moses tangata. Awa tau te popole. Tau no tau lau tu mama ai ya Yehova wai mai ya Yehova le whaoratanga mo o tau lasole nei. O ai ko pito o mai e tau te vai tue, tau te le tui roa, pia o mai, mai a whione tue nā. E le wa ai Mose ia tia u nā, ai na tau tala lo na ngutu. O i nana o whai ai le wawenga. I was with you. Your mouth spoke every word that you were meant to speak. You quoted my word. You spoke in tongues. I was there. I heard you, and now I am here with you. I will never leave you, nor forsake you. O ino lea wa onga lea. Awa te whiu e tau tala whionga le tui te mio mawhitianga. Never get tired, never actually doubt when God is not physically available with you. Awa te masa sali te me te talo ai. Mai va ia tuai te le o va ai le tua. E te le o va ai le va venga. Wa fa mele tua na o iai ai na. Ma fu angana no fatu ya Mose. Anga ki bala au mai ai. Fa lo to. Ma fai tanga te me no luma. You see, that is what God is going to do to a lot of us this year. Yei me te le iroina te me nei. Some of you are doubting whether God loves you, whether God cares for you. You have plans, but all you can see for this year, 2025, it's sort of all muddled up. It's not clear. I'll tell you now, life, and His word for you and I, right now and for this year, I will never leave you, nor forsake you. Keep on trusting with Him. Laso valu, ole masina le ne, lo te amai le tu. O sauro lea, au te sau mana to whamatalanga. O no wa yaso, then koe wala wakule te sau. Koe whairo kau konga, e ave ese le maa. Ai wa o sauro le aso le na. O la o tau te longa iai na. I'm going to fight this storm. And I'm going to ask the Lord to diffuse, to dilute, and to cleanse and take it away from my body so that I don't have to go through that operation. Huh? I will never leave you. So today, don't put me fire that way, but if you abide in me and my word abide in you, ask anything and I will grant it. So stand on the word, abide in the word, and let God be God. Amen. The heaven is still open. Angels are still ascending. And allow the doctors to do what they are best at doing it. Hallelujah. Times on the way, I pray for every single person in our church. Hallelujah. Let's be upstanding. Thank you for your time. Hallelujah. Hallelujah. This is the song we're going to sing. And I just want to thank you for your patience. O fasoe
e mana tua e lo wanganga le opo le tua mele isa ye fast food au e fataltali ia Iova na tau te si ai o apa au e pei o a etu Sava vali e le tinga i nei tau fetuli e le vai vai. See, so I'm very much aware of the time that you're spending in His presence this morning. And that's what the Lord has been putting into my heart. Those that wait upon the Lord, they shall renew their strength. They shall run and not be weary, walk and not faint. Awa wa e on sa ilona mamalu I tai au le nei. Si talo fo nei fa man wiele tua ya tua. And my prayer is that God will open the eyes of your soul. La wa le talo I le tua nei tala mata o tatu loto. Tatu te loa lon fina ngalo